Bubanza intara ya Burunga gwitavye n'abagumyabanga bavuye mu mazone yose agize iyo komine. Abo bagumyabanga bakaba bari bashigikiwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Inkuru. Yes, katwanye tubifurize igitondo kiza, igitondo cy'umugisha, kuro twuma masaha ya mu igitondo cy'umugisha, kuro twuma masaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabe yabo ihagaze. Hano mu Rwanda rero turi ku mugoroba o ku itariki zigera kuri tariki ya mbere divuze ko twamaze kwikanagiramo itariki ya mbere y'ukwa kane 2025 ubu namaze shingama amatako namaze kwishingama amatako birumvikana no turagarutse kugira ngo twakugezeho amakuru bakunzi ba Duniani Court TV twinjiranye amakuru adasanzwe by'umwihariko akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi ahangana umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Ndikuriye wasabye rwose abandi banyamabanga by'umwihariko kongera gufatikanya mu byo bakora byose kugira ngo igihugu cy'u Burundi ibintu byongeye bigende neza. Ariko ibyo nubwo tubibucemo gato sibyo nje kubabwira, ahubwo reka mbanze ntajye nisuriza abantu i Burundi mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa imfunyamfunyi. Abantu badukurikirana by'umwihariko bari mu bice byo muri Korine Mujejuru, muri Korine Munanira, muri Gitega, abantu bari muri Korine Kinazi, abantu bari muri Korine ya Tongo, abantu badukurikirana bari muri Cibitoki, abantu bari Kirundo Ruyigi ahitwa za Kayanza. Ese mumeze mute? Abirumvikana naho by'umwihariko mukomeze muze munyereke ko turi kumwe kugira ngo hano kuri Duniani Court TV natwe dukomeze tubagezeho icyitwa imiripuko, dukomeze tubagezeho icyitwa amakuru. Ni byinshi cyane tugiye kuba tuganuraho by'umwihariko muri ano masaha, ni byinshi cyane tugiye kuba turebera rimwe hano. Tugiye kugaruka by'umwihariko ku rugamba rukomeye cyangwa se imirwano ikomeye yaraye ibayeho hagati y'imbonakure zombi cyangwa se imbonakure zisubiranamo. Ariko duze ko bitewe n'amakuru mfite nari nkandagiye nasuje abantu b'i Burundi nibagirwa gusuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda. Barahari cyane Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, barahari hirya no hino za Uganda, Congo, barahari cyane by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi mu ntara gatatu diaspora, Canada, barahari cyane rwose America, United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo niho navugaga hose ku mugabane w'Uburayi, Aziya hose baradukurikirana by'umwihariko w'Ububiligi ndetse n'Ubufaransa barahari cyane. Mbere kugira ngo twinjire mu makuru nyamuna hano ndi kuhabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye byaba ibikomeje kugenda bitangazwa n'uwitwa LE01 Inkuru kugeza amajinga ukomeje kugenda ugaragaza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu kangaratete, ariko aka kangaratete bafatikanyije n'abandi banyamabanga by'umwihariko b'intara zigiye zitandukanye ibintu bagomba kubicamo gatano kuri kagenzi kako. Birumvikana no by'umwihariko reka tubanze twinjiye mu cyitwa imfunyamfunyi cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba turaza kugaruka ku nkuru igira ite indongozi zifise amabanga atandukanye mu gihugu zituruka mu mugambwe CNDD-FDD benshi akaba ari imvukira z'intara ya Burunga. Ubwo rugendo rurerure rukaba rwabashikanye ku kibuga cy'umupira cy'iyo komine ahabereye ibirori nyezi. Yes, birumvikana aha muraza kumenya ukuri kuri ibintu birimo biragenda bikorwa, ndetse muraza kumenya byinshi byishe inyuma by'umwihariko y'uyu mugabo LE01 Inkuru ukomeje kugenda azenguruka mu gice bigiye bitandukanye aganiriza bamwe mu banyamabanga ba CNDD-FDD. Mbabwira nti igihugu cy'u Burundi amatora yacu ashobora kugenda nabi bitewe n'impamvu zimo ziragaragara hano by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ibi ngibi birimo biragenda bigaragara hano, murabizi bafite amatora y'abadepite mu mwaka w'2025 turimo, bakagira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. Aha rero hari ikintu kibyihisha inyuma. Ibi bintu FDD ikomeje kugenda ikora, hari ikibyihisha inyuma kanza tubisobanure. Turaza gusimukira by'umwihariko za Cibitoke turebere hamwe gusubiranamo kw'imbonakure. Ibi ntago birimo biraba muri ibyo bice gusa, biri no kugenda biba mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri rusange. Turaza gunyarukira hano za Kibira by'umwihariko naho tubabwire uko situaso ihagaze. Ibintu ntago byoroshye habe namba, byose turaza kuba tuyikomozo, ariko kandi rwose tubiva imuzi n'imuzingo gusubiranamo kurakomeje. Turaza kuba ababwiye iyi tariki ya mbere noneho turinjirana
by'umwihariko ibintu tubishyira ku murongo bitaracayutse muri uku kwezi tuvuyemo twicayura tubaha amakuru y'imiripuko tubaha amakuru y'imiripuko ameze neza cyane. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko turaza kugaruka i Bujumbura. Nyamuna ibintu bikomeje gukomera i Bujumbura, ni Bujumbura kugeza amaginga ya na n'ubu ikigaragaramo umwuka utari mwiza, ndetse biri kuvugwa yuko isaha naho hashobora kuba ikintu gikomeye. Byose gatanu kuri kagenzi kako tugiye kuba tubyinjiramo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kuba updatinga kuri byinshi, turaza kubabwira situation by'umwihariko hano Gitega, turaza kubabwira kuri kote y'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi dore yuko ari nabyo tugiye kwinjiranamo. Turaza kubabwira byinshi by'amakuru menshi cyane aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Weho nimba utari wakora hano ku Mwuka TV, sharinga, kora subscribe asige kugira ngo tujye tubana neza mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi hano kuri Duniani Kote TV. Birumvikana rero reka ibi bintu tubyinjiramo by'umwihariko kuba uwitwa General Neva Isa ashobora kwicwa nataba amaso, kandi akaba yakicwa na bamwe mu bamuhora hafi cyangwa se mu bari iruhande rwe. Ibyo byo nabyo turaza kubyinjiramo iminota niza kudukundira, ahubwo munyemere mbere kugira ngo twinjiye muri ibyo byose tubanza twinjire kuri uru rugendo by'umwihariko rwagaragaye rwa CNDD-FDD. Aba banyamabanga bakuru ba CNDD, murabizi umunyamabanga mukuru ni Reverien Ndikuriyo, ariko yarari kumwe n'abandi banyamabanga bakuru mu bice bigiye bitandukanye. Itonde gato gacu umupira ciyo komine ahabereye ibirori nyezina byatangujwe na defile y'abagumyabanga bavuye mu mazone yose agize iyo komine. Hacakurikira defile y'ugwaruka rw'imbonerakure n'ibiswi by'inkona. Yes, nukuvango reka tuanze twinjire muri ibi bintu mwabantu Imana mwe. Ngira ngo maze igihe kinini mbabwira ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi, mbabwira n'iki gihugu cy'u Burundi nyamara kirahabi, mbabwira ati mwitondere igihugu cy'u Burundi kiri mu byago mwabantu Imana mwe. Ngira ngo inshuro nyinshi tugaruka ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ni benshi cyane, barimo n'imitwe myinshi irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Iyo ntago tuyigarukaho, murabizi harimo za Tabara, harimo imitwe igiye itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Burundi nyinshi cyane, yaba iri mu mashyamba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba iri mu gihugu cy'u Burundi irahari pe. Hari abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo ibi bintu muze kubyumva neza mu bisuba, kuko ndashaka kubisobanura neza akantu ku kandi. Nukuvuga ngo izi ngendo zatangiye n'ingendo zimo ziraba kugira ngo igihugu cy'u Burundi tayari gifite amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 y'umukuru w'igihugu, kikaba gifite amatora y'abadepite muri uno mwaka. Baze kugira uko babigenza babibadirishe cyangwa se baze kugira uko babigenza babyeranje. Noneho uwitwa General Neva cyangwa se Evaristo Ndayishimiye yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Murabizi ne mu Rwanda mu shyaka mukuru wa CNDD-FDD, shyaka riri ku butegetsi, umunyamabanga mukuru waryo ni Reverien Ndikuriyo. Ibi rero byo gutangira kugenda yerekeza mu ntara zigiye zitandukanye ndetse no muri komine zigiye zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi, ni mu buryo bwo gukangurira abaturage, kongera kubaganiriza, kongera kubashyika mu buryo bwo kugira ngo amatora ateganijwe bongere kubona by'umwihariko bamwe mu babagira gute, mu baba supportinga. Nukuvuga ngo ngira ngo tumaze iminsi tugaruka ku banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo aba Agatoni Rwasa, bavuga ko igihugu cy'u Burundi by'umwihariko uwitwa ba Reverien Ndikuriyo bari mu bamwe mu bayoboye ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi, bafite ukuntu bamaze gufata ibibanza byinshi by'umwihariko muri
mu matora ateganyijwe byaba y'abadepite ndetse n'ay'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ngo rero ibi bikorwa byatangiye byo kugenda batembera mu makomine agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ni mu buryo bwo kugira ngo by'umwihariko n'ubundi ibi bikorwa bize kuba win. Ibi bikorwa bize kuba win, intsinzwi igerweho, intsinzi bayigereho. Ni ukuvuga ngo ni mu buryo bwo kugira ngo baze n'ubundi gukora ibishoboka byose intsinzi bayigereho. Ngira ngo maze iminsi mbabwira byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko mbabwira nti igihugu cy'u Burundi amatora ateganyijwe, abanyapolitike bagiye batandukanye ntago barimo baremera iby'igihugu cy'u Burundi gikora. Nta kindi rero igihugu cy'u Burundi kigamije, by'umwihariko ni ibikorwa byo kugira ngo neza ba making sure neza ko hano rwose aya matora ateganyijwe by'umwihariko bayafite 100% mu kuba CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi uyobowe na Evariste Ndayishimiye, akaba ari nawe urongoye igihugu cy'u Burundi, ashobora kuba rwose yakongera kukiyobora mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa kuri ano makuru, ngira ngo nahoze mbona byinshi, nahoze nkurikirana byinshi kugira ngo nze kugenda mbazana amakuru, ariko icyo mugomba kumenya nuko rwose hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuba bihindura isura, ari igihugu cy'u Burundi kugeza amaginga ya gikomeje kugenda kigaragaza ko isa ku isa rwose ibintu bishobora kuba bibi cyane mu gihe abanyapolitike baba bahagurutse n'ubundi bikaba iby'ubusa, by'umwihariko bikarangira CNDD FDD yongeye kuyobora. Ibi rero Tabara ntibikeneye, ibi banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ntibabikeneye, ariko abari ku butegetsi bo barabigeneye. Niyo mpamvu rero ibikorwa byatangiye gutangira, mpamya nashidikanya yuko mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi turi bukomeze kubona ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri rusange. Tove hano twikomereze, by'umwihariko tugaruke hano gato Cibitoki. Ngira ngo ni Cibitoki inafite ikigo cya gisirikare, abenshi bari kugenda bintibaza byinshi, kubona imbonakure uko bwije nuko bukezerekera muri biriya bice. Ndagira ngo mbabwize ukuri, mbabwire yuko ahangaha hatangiye kuberamo ibitendo bikomeye, by'umwihariko bikaba ari ibitendo biremereye cyane. Amakuru mfite rero atariho ivumbi nuko icyitwa gusubiranamo kw'abasirikare bari ku ikosi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ibintu nimba nabyita iki, nimba nabyita kuba hari abari kujyanwa mu ikosi kugahata abandi batabishaka. Ngira ngo maze iminsi mbabwira inkuru z'abanyamurenge bamaze igihe, by'umwihariko bamaze igihe bajyanwa mu gisirikare ku gahato. Abangaba rero abangaba rero nyuma y'uko rwose ibintu bigize bitya ugasanga ubanga bw'ibyuma hari umuntu rwose urimo uragira, nyuma y'uko rwose bagize gutya bakagera hano mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bakinjira hano za Cibitoki, bakagera mu kigo cya gisirikare ndani bakinjiramo, hagiye habaho rero ibintu bitifashe neza, kuko mu masaha y'ijoro amasaha ari kugeraho ugasanga bya bindi by'amoko njya mbabwira mu gihugu cy'u Burundi bitifashe neza, habayeho gusubiranamo. Ibyo ngibyo rero bikaba ari bimwe mu bikomeje kugenda bituma ibintu bihindura isura, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero uko bwije n'uko bukeye turaza kubona bamwe mu basirikare bari kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, hari ababyeyi bakaba bazi yuko abana babo bagiye mu gisirikare, nyuma yaho tukaza kubona batagaruka. Impamvu turi bubone batagaruka nta yindi, hari abari kugenda bagasubiranamo bitewe n'ivangura riri mu gisirikare cy'u Burundi, bitewe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorerwamo, ugasanga ni ikibazo. Ku buhanga bw'ibyuma yenda baze kuturebera hasi kuri mikoroko rwose agatara karimo karaka hasi kuri ako kantu gatendera kugira ngo ibintu bigende neza, kugira ngo ibintu bisobanuke. Ni ukuvuga ngo amakuru yo arimo aturuka hariya mw'abantu b'Imana mwe ni menshi, kandi ni menshi atari meza, by'umwihariko ku gihugu cy'u Burundi, bigendanye n'ibyo kimaze igihe kikanga, bigendanye n'amakuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi.
ngira ngo reka dukomeze gato mbere yo kugira ngo dukomeze amakuru agiye atandukanye by'umwihariko arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Ibi byo kwica nabyo ntitubitindaho kuko no muri iri joro ryakeye ryo ku itariki 31 dusatira tariki ya mbere abagera ku 8 basanzwe bishwe kugeza magingo ajya ntibari bamenya ese ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ninde urimo urabikora ese byifashe bite. Birumvikana yuko rero igisirikare cy'u Burundi nabwo nacyo ubwacyo ibintu bitifashe neza, bintu ntabwo byifashe neza. Reka yenda twikomereze gato. Abo nibo izo ni imbonerakure mu ntara ya Burunga Sivenzi ko ruri yane munezero bose bamenyesheje ko Imana yakoreye igitangaza kinini abagumyabanga kubona basubiye gukoranira hamwe n'umuvyeyi wabo. Jambo yashikirije umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nkuriyo yasavye abagumyabanga kubandanya bakomeza umugambwe wabo kuko ngo wavuye murabyumva mwabantu b'Imana mwe ibintu birakomeye. Wa mungani umuvandimwe ati ibintu birakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ahangaye imbonera kureze gusubiranamo baravuga ngo bagiye mu myitozo guhangana byato nato birakomeze. Ndabona ibintu bitoroshye dore na hano mu kibira no biracyakaza ariko kandi rwose biracyakomeje gufata indi ntera. Reka tugaruke gato ahantu bita Bujumbura. Ni Bujumbura kugeza magingo ya na n'ubu uwitwa General Neva adashobora gukora ikosa ryo guca mu masaha y'ijoro. Mwaba muzi impamvu witwa General Neva adashobora gukora ikosa ryo guca Bujumbura mu masaha y'ijoro ngabe yakidedembya? Turebe nka data Burundi ko ndabya komeyera ni Bujumbura se muvandimwe hano rwose byose akubita SMS byabereye Bujumbura. Ati katurebe ati Moses ati Bujumbura ntago byoroshye mu masaha y'ijoro ku isaha y'isa 8:05 agera kuri 6 zuzuye havuze amasasu menshi cyane. Ni amasasu yumvikanye igihe cy'iminota 8 ariko amakuru angeraho nuko bamwe mu bari bacunze umutekano Bujumbura bikanze Red Tabara bakarasa bamwe bikaza kurangira bashatse no kurasana. Ariko abantu b'Imana ibi bintu biba mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ntago gifite control cyangwa se ntago kizi kumanaging igihugu cyabo kugira ngo bamenye ibyo bagomba kugenderaho. Ibintu ko numva bitoroshye habe nambara ibintu ntago byoroshye ibujumbura. Ni ukuvuga ngo ni Bujumbura kugeza maginga ya uwitwa General Neva adashobora gukora ikosa ryo guca mu mujyi mu masaha y'ijoro. Ibi bintu rero ni ibintu bigaragaza ko uyu mujyi wa Bujumbura nimba umukuru w'igihugu ari umujyi mukuru w'igihugu akaba adashobora gukora ikosa ryo kuca mu masaha y'ijoro. Ibi bintu ni ibintu bigaragaza ko isaha ku isaha ari umujyi wa Bujumbura ushobora kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Yenda ibi ntago turi mu bitindeho, reka twigarukire gato by'umwihariko hano Gitega. Ni Gitega kugeza maginga nayo ibintu byamaze guhindura isura kuko ubu tuvugana rwose amakuru ndimo ndakira monyemereye mbabwire yuko ibintu isaha ku isaha bikomeje kugenda biba bibi cyane kuko hari abayobozi barimo barahigwa, kandi ni abayobozi batari bake bakomeje rwose kugenda bahigwa ku rwego rwo hejuru. Ni abayobozi rero barimo barahigwa rwose, barimo uwitwa General Prime Nyongabo. Ni amakuru nayo yangezeho. Uyu mugabo amakuru mfite rwose nuko ashobora kwicwa, kandi akicwa na bamwe
mu bari hafi yiwe, akicwa na bamwe mu bari hafi ye. Aya nayo ni amakuru rwose akomeje kugenda angeraho, nayo ntagenda ntababwiye. Ubwo iyo mvuze abari hafi ye, uriya ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Iyo mvuze rero abari hafi ye, ubwo rwose ni abasirikare bari hafi ye, nibo rwose baba bashobora kumuhitana. Abantu b'Imana, mu bintu ntago byoroshye, ibintu birakomeye, ibintu birakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Buri umwe wese ku rwego rwe arikanga undi. Baraba bari kuri paredi, umwe akikanga undi ko ashobora kumuhitana, undi akikanga undi. Urabona ko rwose ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi byo situation ari hatari. Andi makuru atariho ivumi nk'ubu arimo agenda angeraho, nawe rwose ndimo ndagenda niyakirira nuko kugeza amaginga ya bamwe mu basirikare b'Abarundi bari ahitwa za Kibira barimo barasanga bishwe, kandi bakaba bakomeje kugenda bicwa mu buryo budasobanutse. Bakaba bakomeje kugenda bicwa mu buryo budasobanutse. Ibi nabyo ni bimwe mu byo rwose ntagenda ntababwiye. Nk'abantu b'Imana mwe, ni igihugu cy'u Burundi kugeza amaginga ya gikomeje kugenda gihura n'akaga gakomeye cyane, ndetse byinshi gikomeje gukora bikaba ari bimwe mu bishobora kugira gutya bikaba byabasiga iheruheru, bikaba byabasiga mu kaga gakomeye cyane. Ku bahanga bw'ibyuma yenda baze kuturebera ku minota kugira ngo ntaza kurengera, baze kuturebera ku minota kugira ngo ntaza kurengera. Ariko icyo nababwira cyo by'umwihariko situation ni hatari mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo tumaze iminsi tuvuga byinshi bigiye bitandukanye, byaba amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda agaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Mbabwira nti igihugu cy'u Burundi kizabamo, ikigomba kubamo ibitendo, igihugu cy'u Burundi kigomba kubamo ibitendo. Noneho kugira ngo mubyemere, amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka w'2027 nadasiga igihugu cy'u Burundi gihuye n'akaga gakomeye. Abantu b'Imana mwe, dore ngaho nibereye, kuko ibintu kiri mu mukino kitazi, kiri mu mukino kitazi, kandi umukino ushobora kugikuraho isaha ku isaha. Kutumvikana kw'abanyapolitiki bagiye batandukanye mu nzego za gisirikare, ako niko kabi gashobora gukora nk'umurundi ahava akagera. Ariko by'umwihariko izi mbonakure zikujya mu myitozo ya gisirikare uko bwije n'uko bukeye. Bakunzi ba Duniani Kote TV rero murabizi, nge Moses rwose nkubita mbangura nirukanka cyane, nkubita mbangura mu buryo budasanzwe. Reka nzire gutya dusubikira ahangaha, mbashimire mwe mukomeje kugenda mudukurikirana. Nahoze mbona rwose benshi badukurikirana bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko rwose bakomeje kugenda bagaragaza yuko rwose badushyigikiye. Nababwira ati mukomeze rwose muze. Yani Moses wanyu nk'ibisanzwe rero, ikiganiro tugisubikira ahangaha. Murakoze cyane.